Pas dong, pas. Ya, kami serahkan kepada Mr. Galung. Ribu. Ribu berjuni rohani. Kenangan nongari yang lembut di apa mata kita dapat sorohaki. Absolutely. Haber moto masude ito nanay parme ame among awame ay nuru ka walay ng tanoka at siniro haki ay buhay sa may ito. Soni pambayaramu tuang kulero rohaki awat kahonyo kumandang siyana Ngulunday. habe holan bida ita orang di rohani tuang ajar diri rohani baga-baga tuang herang terpilih tahu di Aman. Jadi guys, ini lagu kisah nyata percintaan antara Leta Sigalung dan berbaju orenan dengan Guru Manik. Ereng mengatakan sebenarnya. Kalau rindu dah. Kalau rindu dan kau jauh. Rindu dah store. Habe tarboto masude ito nanay parme ame among awame ang guru ka walay ng tanong at siniro ami ay buhay sa may ito. Sumori pambayaramu tuang kulero rohaki mamakahorong ihong wandaw siyana habe holan bibino ito orang di rohani wow terhiring rohaki di baga-baga mituang ay lang terpilih tau ihong terhiring rohaki di baga-baga mituang ay lang terpilih tau ihong. Imo iya, satu dan